walikuwa napambana sana na adui. Kuna wakati walikuwa napambana sana na adui ambaye alikuwa nawaletea vita sana. Kwa vita, walipambana kwa vita. The Bible says ya kwamba after the war, the Israelites came to Moses and said, listen, the Bible says after the war, the Israelites came to Moses and said, we counted and no one is missing. We counted and no one is missing. Biblia inasema ya kwamba wakapelekea Musa hesabu ya kwamba wametoka kwa vita. Na wakati wametoka kwa vita, wakajihesabu. Na wakati walipojihesabu, wamemaliza kuhesabu. The Bible says ya kwamba walipelekea Musa hiyo hesabu, wakimwambia ya kwamba tumehesabu na hakuna hata mmoja ambaye amepotea. Ya kwamba hakuna hata mmoja ambaye amepotea. No one is missing. Nimekuja kukuambia huu ni mwezi wa 5 tumefika, na hii ni tarehe 1 ndio tufike December. As from today till December, I pray none shall be missing in your family in Jesus' mighty name. I pray again, none shall be missing in your family in Jesus' mighty name. Hakuna mtu ambaye atapotea kwenye familia ya kwenu. Kazi yako haitaisha. Kazi yako haitapotea. Hautapoteza kazi. Hautapoteza cheo. Hautapoteza watoto. Hautapoteza mandugu. Hautapoteza wasasi. Hautapoteza pesa. Hautapoteza mambo mazuri. Hautapoteza even your vision. In the mighty name of Jesus Christ, I declare today ya kwamba hakuna kitu chako kitachukuliwa, ya kwamba hakuna kitu utapoteza, ya kwamba hakuna kitu utanyanganywa, ya kwamba hautanyanganywa uhai, ya kwamba hautauliwa, ya kwamba hautakufa mapema, ya kwamba hakuna mtu wa kwenu utapoteza mapema katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 5 mpaka December ninakuombea ya kwamba hautatembelewa na maugonjwa, ya kwamba hautatembelewa na mapepo, ya kwamba hautatembelewa na ndoto mbaya ambazo